Raja Dogar ya. Ya, inilah suasana keluarga besar pengantin wanitanya ya. Kita lihat lagi berkumpul, dan inilah pengantin pria baru datang ya. Ini rombongan dari pengantin pria, kita lihat nih. Banyak juga. Nah, ini di dalam nih pengantin prianya baru datang. Yuk. Aduh sajana nari masya emang akhirnya bisinglah orang rekes karena bahagung waya dina kalancaran daya halangan halungan daya bisa ayah mau ngomong aja mata Allah terus dia alam A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim jangan dibiarin Sri Sadani asli jabut nama silapun silapun ayam bobon setan tuh lagi gede mana setan dengar ada tikalan ada di siman genjer mana mana salam anu dibola mana olah siatu kurang ajar unesan mata aku dikaranti wes ya.
pengantin ya, lagi diberes-beres. Ya, kita mulai prosesi mapag pengantin ya, upacara adat. Ya, inilah kesenian raja. Domba hitam sama domba putih ya, ini khas Garut. Ya, jatuh dua-duanya. Cai. Banyur, cai. Ke tengah, Bos. Tahu nih deh. Sok, bariskeun. Ya, ngengklak ah, kaul ngengklak. Sok, moal mana bebas. Bim, pegang ieu. Eta tunda heula. Kurang ngengklak si Bos teuing dia. Video, was. Bari baju ketutur ka dieu. Ya, jalan.
Arek di foto cicing. Foto lah. Cicing arek. Video. Bisa kayak langsung jadi foto serangan. Oh. Ayang di foto. Nah inilah kepala domba ya, Raja Dogar ya.